Hyundai je predstavio svoje dugo očekivano sportsko avanturističko vozilo Santa Cruz, koji predstavlja jedinstvenu mešavinu pick-upa i crossovera. Novi Santa Cruz otvara novo poglavlje u segmentu SUV vozila i kamioneta, stvarajući jedan potpuno novi segment nazvan Sport Adventure Vehicle, koji se razlikuje od bilo čega drugog na američkom tržištu. Ovaj model donosi potpuno osveženje na tržište sa mogućnostima koje pre njega nisu bile spojive ni u jednom automobilu. To je vozilo koje će se jednako dobro snalaziti i u gradskim centrima i na off-road terenima. Vlasnicima će nuditi udobnost, prostranost, fleksibilnost, odlične manevarske sposobnosti, velike tovarne mogućnosti i nisku potrošnju goriva i, kako su naveli u Hyundaiu, verovatno prihvatljivu cenu. Santa Cruz može da se pohvali smelim, ali i sofisticiranim dizajnom, vrhunskim povezivanjem i izuzetno pokretnom platformom za pogon na sva 4 točka, koja zadovoljava promenljive svakodnevne potrebe kupaca orijentisanih na avanturu, dok snažni i efikasni motori i izvanredna upravljivost osiguravaju zadovoljstvo vožnje u urbanim ili terenskim sredinama. Hyundai Santa Cruz se sa tehničke strane oslanja na aktuelni Tucson 4. generacije, jer koristi samonosivu karoseriju, a sličnosti su vidljive i na prednjem delu i unutrašnjosti. Prednjim delom dominiraju parametric hidden lights, dok su u unutrašnjosti prepoznatljivi oblici centralnog displeja i digitalne table sa instrumentima, koja je u formi tableta utisnuta u kokpit. Ipak tu su i očigledne razlike koje se pre svega vide u modifikovanom i podignutom sistemu vešanja, kao i velikim točkovima od 18 ili 20 inča. Unutrašnjost vozila uključuje 8 ili 10-inčni centralni ekran osetljiv na dodir za informativno-zabavni sistem, kao i opcionu 10-inčnu instrument tablu vozača. Takođe nudi niz sigurnosnih i praktičnih funkcija koje su postale uobičajene za nova vozila. Santa Cruz će se standardno isporučivati sa rednim četvorocilindričnim 2,5-litarskim motorom od 190 konjskih snaga i 244 Nm obrtnog momenta. Dostupan je i snažniji 2,5-litarski motor sa turbopunjačem sa direktnim ubrizgavanjem od 275 konja i 420 Nm obrtnog momenta. Za prenos snage koristit će se 8-stepeni automatski menjač. Na izradi ovog automobila u novom Hyundaijevom pogonu u Montgomery radit će 1200 novih radnika, a proizvodnja bi trebalo da započne u junu ove godine.